Magiga yo kabero mugabana bwe county ya Kisii chemservice madubongwae amano yo kabero mugumende bwe county ya Kisii chane tyongera kunganya kiama ODM ni gobona babwatani kiama ekikurwase county ya Kisii beso kya litukira na gotabune kiama ekyo ni okigendete gotinga mono na ikasense meyo na gosanga na barabo kerbatoroboti rokubatya ababwatani be kiama ODM kurwase county ya Kisii ni gobono basokire bene na gotabuna ekiama ekyo ni okigendete kubwata na koira emeli ase county ya Kisii nonye abande bagosoka kurwase kiama ekyo aba bakunya gotabanga ODM ngokwere bono ODM ere moyo ODM ere nchokengeragani ekwaligani enchokegasa chokwaligani kurawa no munyakerobo bwe kiama ekyo Kerosi Ondieki nigawateruna ekiama ekyo nigo kigendete gukarabuya asorogongo rwa Gusii epati yeito bari basogete anabarukase kesonga de self seekers egasba iko liuji moinaria etraba etu abaete bakabana yoba senator woman MP MCA tu abaire abantu bali mwaroche teraba isana Kerosi Ondieki nigo bono anyarire gakoboria serikali ya Kenya Kwanza kwa maiso anene ekero ngwae baraliribuna nigo bajugoso ase serikali eyo ende banyuma chamaya lakini nende toko tabia serikali ya Yesu bako jimoino baba careful abantu bali ngaba komuzana bali no atu bari mereri ga emyaka menge batonyarire waigo nigo bamendirumna nonye ongwae na chane tibanganye de korwase kiame nigo konyora banyorere ligesa linene ase emyaka 10 iro abandi banyore benefits chepati women rep former Janet Yongera igare o benefits kurwase party kurwase obo senator ochirase obo women rep obo director ebinte binge nigo basingero tabuna ekiama ekyo ngechikoendera kobeke mirobiri yabene kwene kibuna ngotingere obotingi bwaye ase county ya Kisii kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa upishi. Kwa hivyo hata kama lose elections sisi bado tumekuja na tuko na nguvu na tutafanya kazi vile itakavyo kama opposition. To ya ODM nerene chinguru na abanyana no barari tukoria rero na serikali yeito ya Kisii County igero sirine party ku ODM ekurawa no mugabano ito masike Paul Simbarati bunamanyire famous buneta igonare ko bori bari basokire kurwe party twamanyire mwaraga sire nande mwarako gasese mutare korema abanyana bari barimete no bara motogiri omugabana bwe county ya Kisii Paul Simbarati asokwene kimna ekiama ekyo ngogendera kirebuya ase county ya Kisii kuru gavana wetu mheshimiwa Paul Simbarati kwa maana gavana amechukua jukumu mwenyewe kuhakikisha Kisii County ni ODM na anahakikishia kuwa Kisii County imekuwa more ODM kuliko awali. Kwa sababu ODM Kisii tuko na county office yenye hatukuwa nayo, tuko na sub county offices na vile vile tuko na ward office. Twaire chinguru gavana yetu Paul Simbarati n'abachumbe baitu n'oluvasoni barongo mheshimiwa Kibagendi no mheshimiwa Dr. Manduku baikaranze baigwane batubekera umuntu karanze kero kunumuntu Kuriboteri gataseni Ndizi TV kurwase county ya Kisii iridariane Brighton Makoli.